Aciari nĩ bakenerete kũtharimwo na tũkenke kagitaga kathi gonko ya Christmas bakiarĩrĩria baugĩte gĩkĩ nĩkĩo kĩewa kĩrĩa kĩnene bamũkĩrĩte mwaka jojo na gũcokia gwa nkatho nĩ ũndũ wa ũgima bwao bwa twana. Sibitari ya Chuka nĩ amũkĩrĩte twana tũna marimanti tũthatũ na magutuni tũkenke twĩrĩ. Samugeshima na Nteto Nkuruki. Gatigatiga twana tura tuciaritwe utugo baukia imunthi ndeni ya cibitari mwanya mwanya cia kaunti ya Tharaka Nithi. Twana twiritwa matha tura tuciaritwe cibitari ya Marimanti tura tucierwe na mieri 6. Amona kuigwa twana tutu tutirari gukinyithia kagita ngina watu kwarietwa Josephine Kawira atujukite takewa kuma Kiremurungu nuntu bakuja ntugo imwe na munokia ngigande na ikeno ndari mena twana twiritwa matha otho tutiari tukinyu twatigerie meri 3 lakini na witiyo ngai agatirari matende na ukura nundu twina nsare ngwande mukinde na gikeno nuntu bakutharima na twana ntugo ya Christmas ngwetiga wana ninda chere ntugo ya Christmas nengukenera ugu noe Charity Karambu ora apetwe kanaga kamtu karume matha mana nyuma ya thita cia utugo aitanirite kanaga kena muonokia nuntu bwa ntugo eraga ciaritwe pero mwana thako mchio tugo ndamwite ndwin muthamaki na ndakenera mono ontundarimirwo bwega ndamwitire ndwin muthamaki untu muthamaki aciarwe ntuwe mwana Jesu kenda ntu Jesu no atuikie munene wetu. James Mutugi no emutetheria wa murigitani munene wa cibitari ya Marimanti. Kuri utugo tariki 25 ya mwaka wa 2024 ituraciarirwo twana tuthatu ara kuma thaa 10 kana kambere gaciarirwo na njira ya kuthinjwa kana gakamboi gakiro 3 kara karaumia bwega na gasko bwega na gina wengo ali sawa ali stable na rukirwe mundika ile twaciarwa twana twiri twins kamwari na kamboi otho tutia kinyithĩtie twari kiwangoni kia meri 6 twana utu tungirwe nasari ara tukumenyerwo na njira ya ukundu wa iria na njira ya mubira na kwa ndawa nikenda bomba ukinya kiwango kira babati kuigwa bari. Kuringana na Mutugi wakira mwanka utongoria bwa cibitari no ibukungwagira twana tura tuciara gwa cibitari no tariki cia imunthi wakira mwanka cibitari ya Marimanti gukurukira management ito kungwagira kana karaga ciari twana tunde tura tuciari tariki 25 December na njira ya kubagurira nguo na kubacloth kana kubekira nguo nikenda kinyagi na bongo bagina bao bongwa beigua takabasiarania muna muonokia. Nkiripotera Weru TV kuma cibitari mwanya mwanya cia kaunti ya Tharaka Nithi mbitawa Samuel Gaishima.